90% риоя ва иҷрои қонунгузории замин, қонунвайронкуниҳо ҷой доранд. Дар ин самт 1638 санадҳои эътиноӣ прокурорӣ бароварда шуда нисбати 2949 нафар шахсони масъул истеҳсолоти интизомӣ, парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 704 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда 610 гектар қитъаҳои замини худсарона ишғол гардида ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. Adam da oturuyor Suuda'daki bu direktörü markası tatlık strateji Cumhuriyet Başkanı bu Rahil Koliknazar onuktaki umandar Cumhuriyet ziyoda az 20,000 salaki imroz vücud dارد. این موافقی onuktaki موافقی bayası معلومات‌های دقیق نیستند و به هر حال همه خیلی موافق گفته‌ها. خب آیا درست است همین قدر وجود دارد؟ و چقدر؟ وابسته به رویه دینی سلفیه چنین معلومات نتوانیم داشته باشیم و که بنابر سببی که امروز نشست مطبوعاتی اوید و فعالیت مقامات پروکراتور در سال 2014 برگزار گردیده شده است. من میتونم بگم که در سال 2014 نسبتی 15 نفر اعضایان رویه دینی سلفیه با در دوره 8 پرونده جنایتی 15 نفر به جوابگاه جنایت کشیده شده است. یک چیز روشنی انداختنی هم که آنها برای صادر نمودن جنایت‌های مشخص به جوابگاه کشیده شدند. یعنی برای صادر نمودن فرض کنیم جنایت پیش بینی کرده ماده 189 یعنی برانگیختن کینه عداوت نژادی دینی و جوابگاه جنایت کشیده شده است. داشتم یکم سوال این که معمولا اونهایی که دوتیتونی کول میشوند با دست و دلی پاگویم با کار شروع میکنن و بعد از 3-4 سال اونها رو از با استعفا به قبل میفرستند. خوب چرا چنین است؟ با فکر شما مثلا عیب در کرسلو است یا اینکه خودی آدمون؟ و اگر که مثلا شما بعد چند سال از وظیفه رفتنی شوید به چه شیوه میخواهید که از وظیفه روید؟ قسم یک سوال عموما اگر اعتبار داشته باشه وقتی که من در وسایل اخباری اومد درباره از وظیفه آزاد کردن هر خیلی طوری میگن فرمانگرافیک است. البته این وکالت همون نفری که به وظیفه تعیین و از وظیفه آزاد کردن رو در اینجا اگر ما از وکالت پرزیدنت کشور داریم هست همین خیلی اگر فرمانایی که بنابر به سبب به کار دیگر گذاشتن میشد بنابر به نفقه برآمدن حتی اگر در موردی که بنابر سبب کمبودیو نفر رو از وظیفه آزاد کنن می‌باید جای داشتن کمبودیو این خیلی اگر اعتبار داشته باشه همین خیلی چیزا هست طوری میگن اساس نکنی همون فرمان البته نفر طوری گفتیم که وظیفه پروکورور جنرال اگر کانکریت در نظر داشته باشه این طبق قانون‌های کشور خصوصا سرقانون کشور ماده 69 5 سال مقرر شده است یعنی مدت 5 سال به وظیفه تعیین می‌کنن پروکورور کشور. با وظیفه پروکورور گنرالی تعیین نمودن این وکالت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است و ما خدمتچی دولتی میباشیم ما تعیین کردن ما با اجرای وظیفه به واسطه خود شروع میکنیم و کوشش میکنیم که در اجرای وظیفه ها با کمبودی ها راه ندهیم و باوری بلندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نسبت ما برای تعیین نمودن به این وظیفه البته سزاوار باشیم. تشکر هر یک کس میخواهد که با شیوه خوب رود. مرحمت. اکثرا مثلا فرزندان پروکورورها فاکولته حقوق شناسی تمام میکنن و در پروکراتور این یا آن ناحیه یا شهر کار میکنن و این یک سلاله پروکورورها را یعنی با وجود آورده. شما با این پدیده یعنی چیکار کردنی هستید؟
назари шумо чист? ман дар бораи сулҳулаи прокуророн хабар надорам. хоб умуман ин мафҳуми сулҳулаи прокуророн барои ман мафҳуми номуайян аст. ман ба ин савол марҳамат сардори риёсати кадрҳо агар ягончи гуфтанӣ бошед марҳамат. این خیلی مفهوم به نظرم در حکومت ما جای ندارد لیکن هستند که کار میکنند و مکتب عالی رو تمام کرده است حقوقی در کدام یک تشکیلات نباشد حقوق کار کردن رو دارد در اساس تقسیمات با همینجا با کار اون کرده باشد اگر و با کار قبول کرده است این خیلی که فقط پروکورورها فرزندان خودش رو قبول کنند خیلی مفهوم جای ندارد Harçanın medyaticiler, diler vadiler, küle der yakın konuya rakipleri kadar modeli ve davlat. Kamuoyu oşkorkardan ve prokuratörü generali bispancı azah 9 milyon somoni نسبت ابراهیم مقصود خواننده جنایت آغاز کرده است با خطاب مورد کد جنایتی از جمله اشتراک در اون تشکیلات اکستریمیستی و نسبت اشکالی که قید کردن چوره پیشگی انتخاب کرده است و این در محبس باشد خواننده جنایتی نسبت در تفتیش قرار دارد در تفتیشات وزارت کاری داخلی جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان قرار دارد و به حبس گرفته شده است و در شهر دوشنبه نسبت به در اینجا شده حبس انتخاب کرده است. خلیفه زاده محمد رضا سردار ریاستی давати Сирия, Европа, дигар давати хориҷӣ чунин гуфтанӣ ҳастем ки дар соли сипаргаштаи 2004 нисбати чунин ашхос 41 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 85 нафар оғозу мавриди тафтиш қарор гирифтааст. ин маълумотҳои расмӣ мебошанд. қисми зиёди ин парвандаҳо нисбати шахсони иштироккунанда ғоибона оғоз карда шудааст, зеро ки онҳо дар Тоҷикистон қарор надоранд. шумораи умумӣ ба ҷуз аз ғоибона ҳастанд ҳамагӣ шумораи дар соли 2014 оғоз шудааст нисбати 85 нафар. қисми аз онҳо қисми зиёди аз онҳо ғоибона нисбатшон оғоз шудааст. бинобар ба даст омадани маълумотҳои дақиқ оиди иштироки онҳо дар ин ҷангҳои ғайриқонунӣ. марҳамат шуд. ман илова карданиам вобаста ба пешгирии ҳолатҳои ҷалб кардани шаҳрвандони мо аз ҷониби шахсони номуайян ки ҳоло тафтишот муайян карда истодааст ва вобаста ба ҳолати ба хориҷи кишвар ба муҳорибаҳои ҷангӣ муҳорибаҳои мусалламона фиристондани баъзан шаҳрвандони мо тасмим гирифтем ки як штаб ташкил кунем, гурӯҳи тафтишоти фаври созмон диҳем ва дар маҷмӯъ ҳама ин ҳолатҳоро мавриди омӯзиш, мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода чораҳои мушаххас оиди боздоштани ҷалбкунии шаҳрвандон ва фиристондани онҳо ба хориҷи кишвар барои иштирок дар ҷангҳои мусалламона дар давлатҳои хориҷ дар кишварҳои араб чораҳои мушаххас андешем. мо кӯшиш мекунем ки ба ин ҳолатҳо дар оянда роҳ дода нашавад. Масала мегӯям ки дар ҳамон масҷиди проспект Мираи Москва аз ҳамонҷо сарчашма аст ки аз ҳамонҷо гӯё мо дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи тасмим гирифтем ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия низ ин масъалаҳоро баррасӣ намуда дар куҷое ки набошад киҳое ки набошанд ки ба ҳамин кор машғул шудан ба ҷалби ба забони русика вербовкаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон машғуланд ба онҳо ба хориҷи кишвар мефиристонанд бо онҳо суҳбат мекунем. пешгирии ҳамин ҳолатҳоро дида бароем